Wis tenangno pikirmu, karena bingung. Karena tengiri ra medun. Pemain mengajar lah untuk. Ya ngono ya. Sampe to ya. Kok tunggu wae lho ya. Aku membawa acara. Membawa acara. Rasa bulanan traktor. Wis agak bawa-bawa. Settingan tuh. Settingan tekong ini kan. Kok ketok lagi banter wedi langsung konter. Tur kok ora tau mancing tur. Pasang ngewel. Biasa wae dengkule. Tetep. Ajar wagu ngono. Kon piye? Joget ya, joget ya. Lumayan iki pengen ngrasake gedhekane lho malah ra entuk itu banget iki catur. Mau ada siji bari Amerik Oh ngono ya. Oh, kon cari belana gelem. Belum kecilikan bulanane. Ora apa-apa. Cilik tak kaget. Om, pesanane kok Om. Sampai pegat guliran rampung. Gitu. Kebiangi ya. Aja saya. Ketang ngiri. Lima tua. Kancane masih siapa? Pak tua iki, 2 kilo. Oh, Mas. Enggak ada. Satu kilo ora. So kayak ditangkep 100%. Ora. Melayu tak sakit tuh. Bahaya. Kayak aku. Memang dia nang acara lah. Nah, waku. Kata mancing ada gitu. Biasanya kalau bulan berapa lho? Mancingnya paling kiper kakak. Datang ngeri gendong. Ayo. Mungkin sama orang berarti malah iki kowe ora. Sok tinggal. Nah, trofe. Nah, ini trofe san. Dulu budal raus gelas. Terus sampai kiwak tuwa. Tenang tuwa berarti. Ya so, cari saya dah, coba gulung lah. Balik sama aku, saya menang. Udah kasih acara merik loh. Saya acara merik apa itu? Merik apa Madrid apa itu? Merik itu. Merik itu nama makan. Udah ada itu mana ya? Mungkin mau cari acara kau dong. Dah terus aku mau terus. Ini warna mati satu-satunya itu. Mana sudah coba. Wah, harga diri lho, Dor. Mas. Saya sesuai saya melayu meneh ketok wong. Ayo, paling saya. Kita puteran teloke, batuke. Batuke teloke. Iki bawa nutuke iki Pak nutuke meneh kok kon iki. Enggak dong bantol larang semua. Masuk keluar. Sambil bro. Apa tak terus jangan barang. Kalau dari banyak ada kan saya temen. Kalau cek aku nyamari. Kalau apa ngajar mari. Ini nanti jadi aku. Ora maju dulu. Ora. Kesempatan juga ke. Ada pasar. Pasar. Ya, bagi madep ya, ada dulu. Ya, nang kuwi. Kalau mana guru lagi cek. Mula sana kira ora dadian ngajar kira tanang. Lu cuma waktu. Jadi madep. Gak mau apa, 7 menit kok. Tapi kok ngedrop kok, dari 100% jadi 0% soal. Kilo, pasangnya 0%. Untung gak mati ini. Udah ngedrop ke sana.
Wah tuwa. Aku mau harga diri, ngajarke botolke. Harga dirimu gimana? Dinikmati to wong iki goleki ngono kuwi mancing. Aku biasa video 10 menit. Makane. Ini saya 10 menit nih, 9.24 ya. Tutute lah wis ra renang lho. Ya gede tuwa ngono. Cilik kakane, wak tuwa kuwi. Tuwa kuwi buat teko. Wis ra ada-ada. Ora ana buntute cilik. Tuwa kuwi sakmono gadine. Ben saya ben perse rasa bondo. Mas sampean ada digresik Mas. Kalung nanti. Nyamari, tenang sih. Rasa paksa ora apa-apa, ora paksa. Pemain bingung ya. Saya ngajar adeno ya, ora krungu mau. Gentenan lho ya. Dari padahal mau loro. Iso. Ora cetha ya awak. Sithik-sithik terkuat, Den. Kasus saya. Wis ning sono lho. Kalau masih suwi kena ndak. Dasar kamu yang patak itu. Jember ini kok Semarang ora yo. Anak wong. Sampai nasib ya ganti nih Pak. Muka jejeger lho Mas. Midole kono ne. Aja. Mawati itu. Ben cewek. Soalnya kenone Lu suwe lu. Kan luput cuwat orang tak jorok e wong. Wah, cerita tuh. Lah tadi iki. Saya kurang pisan. Kurang pisan. Ben. Kesel. Tidak ono lah. Rawati malah lawan malah. Iki Mas jedul iki. Dulu atau ono. Besok sebut belum tuh kalau tahan we. Nah iki munggah terus. Rono nah, ben ngono. Ah ngelmen iwake. Oe, malah seluruh. Selore malah buar. Ben melayas ben lah wis. Bener. Selore. Ketek lu. Kan coba kono kuwi. Ayo kudune kok kono. Ngampul. Bingung cara kok. Lah iki dadi. Tidun ki langsung nang jerane. Dulu apa? Wah, mari. 14 menit ajari watak ngene. Tak kali belum ngono ra ditompo. Malesan. Ya makane. Pokoknya tak gancoke Mas. Ora, nang ngono tak cakul samanya kok. Ya. Wis belum ngono ora iso to, Tur. Lah tunggahke ngono lho. Halus, kakekane tapi yo ngajari yo non.
Jadi akhirnya kena. Gila, kena bocah. Merik. Foto dulu, Mary. Iwak rodok tuwa. Wakane 14 menit tur ngajar iwak semene. Lho, nek rapro bablas. Alah, entah jajal tarik Mas. Wah, ada di.